Acara ini disponsori oleh Pemirsa Pura Agung Gunung Raung Desa Taru Kaja Gianyar, ngemargiang puncak karya Pujo Wali, nemonin Rahina Buddha Kliwon Ugu, tanggal selikur September warse kali tali kali likur. Karya inuca pinake edan karya Agung Panca Wali Krama, penyejak jagat, sani sampun kemargiang duk warse kali tali solas sani sampun lintang. Dodonan karya Pujo Wali ring Pura Kahyangan Jagat Gunung Raung sampun kekawitin dawek tanggal 6 September warsa kali tali kali likur untuk ngemargiang upacara nyengker setre kelanturang upacara matur piuning ring mekudang-kudang pura amunduk taru. Upacara mecarup mancesana kraris kemaria ring tanggal pelekutu September tani kelanturang antuk upacara melasti nuju pura Sang Yang Rau ring tanggal kali dasa September. Ring tanggal selikur September warsa kali tali kali likur kelaksana yang puncak karya tepisanan Pujo Wali sani kemargiang nyabran ngenem bulan. Puncak karya kepuput oleh ide pedanda kemenu, tur medaging sesolahan rejang renteng sahe topeng. Penyatusan umat Hindu talerau tur ngelaksana yang pengubaktian, nemoning puncak Pujo Wali inucap. Manut bendesa desa adat Tarukaje Inyoman Tunjung, karya puniki wanta pinake ngelanturang edan saking karya Agung Panca Wali Krama penyejek jagat, sani sampun kemargiang duk warsa kali tali solas, kewawahin antuk ngemargiang upacara caru mancasanak. Ring puncak karya puniki taler kerawahin oleh angganing saking Provinsi Bali miwa Kabupaten Gianyar. Raris ring upacara penganyar pacang kedagingin saking angganing Kabupaten Kota Provinsi sejebak Bali. Pemargin karya puniki nyarengang tigang dasa desa adat Amunduk Taru, bendesa desa adat Taru Kaje Inyoman Tunjung wawahin. Melarapan pemargin upacara puniki kaptiang sideng ngardi kerayuan jagat, nenten wanta majeng Pulau Bali nanging taler Nusantara miwa jagate. Nepek sampun manut dumun ning ditiang nangun karya 2011 punika sampun muyusan karya 11 diban ados 11 tahun sampun. Dadosne ditiang nemoning budak liyon sane mangkin puniki wenten wowohan karya wenten caru mancasana gumanti. Raris karya iki gumanti sedun ida betara ngawit tanggal 18 September puniki ngelantur raris ida betara melasti langsung puncak mangkin ngelantur wenten penganyar-penganyar. Upacara penganyar pacang kemargiang ring tanggal 3 dasa September warsa kali tali kali likur krama sane jagi pedek tangkil kaptiang siderau ritat kale gala bakti penganyar Ria Sebali TV.